gelek ji derçûyên zanîngehan niha li Mosulê wekû wanebêj wana dene qutabxana û bi fermî nehatîne damezrandin. Her çende karê wan kêmtirîne ji karê mamostayekê fermî. Belê ev e mavê 2 salane caverê dikin bihêne wergirtin ji layê hikûmetê ve. Lewma evan derçûyan mangirtinek ragihandiye û têda daxwaza mafên xwe yên rewa dikin. اليوم نرى أن الحكومة غير جادة. أفرو أم وسا دبینین کو حکومت نیا رجله لسر دامزراندنا وانا بیجا لما أم وسا هزر دکن کو برکا دزگهین راگهاندن باشترین ریکه أم دنگ خوب گهین نگشت بر پرسا دخوازین ما نبتن بو موسلنا بلکی بو سرجم پارزگهین عراقنا صار إنه مدة نداوم أفا موايكي دريجة أم ببران بركار دكينو حتى نوكا تشبر ريال جبو ما نهاتينا لو ما بناوي ما و بناوي هروانا بيجاكا ببران بر كارگرين ما أف مانگرتنا انجام دايا Beşekê evan derçûyan nedamezrandina xwe vedgerîne ewan nakokiyên siyasî ew ên niha heyn û neragihandina kabînanîya Iraqê. Ji ber ku heta niha hindek wezîr nehatîne destnîşankirin, lewma dixwazin bi zîtirîn dem kabînanîya Iraqê bihête ragihandin belku ewan jî şansek hebîtin bo damezrandinê. أكيد نحن كمحاضرات بگمان ام وکوانه بیش درچین 2013 و 2014 او چندی سالن ام کار دکن و داخواز دکن جی حکومتا عراق مدام ازرینن ام داخوازا مافین خود کن او نها هاتیه وندا کرن و کچا مسئولی گلک نخوشی دیتیه دعوای حکومتی مرکزی دکنوی برلمان و سر حکومت و سر کمار ما تثبيت بكنا سر ميزانية 2019 تأخير بين حكومتي زور تأثيري لو ما كرديها هما وسي صالة دوام ده كان خوباش لها مو قطبخانة مثل بمعاش وما همو خداني عائلين وزور وزعك تأثير لو ما كرديها گیروبونا پێکînana حکومتانîya Iraqê bandora xwe li Iraqê giştî kiriye û li Mosulê bi taybetî lewma niha damezrandin bûye xuziya her derçûyekê zanîngehê li evî bajarî. Kawa Amerdengê Amerîka Mosul.